Aku fare al behu gana fi fatti peti i fanki posi goni na ha ko aku mo tila kepa he ni ngai u hopo mo mea pe na lai fu fa hinga na ke na u hange una fra fo pe ka fe vale loi pe ko me gana utala ke ya na pana to pe na ku hinga ko posi na pe te un ta ya de foi to ya osko hopo pe to ko akriski attenzione ke amini askefu ne hange to finga ike ko me kamu mahino ko fitongia fu attenzione ko ni tau kapo e pureanga pe na hange asfege ka ke ta fano pe por kala ma ko na no to ko na fai ko ya krisi pe ko ki ngo fa fia pe ne ko mena to ki to ya e ku lana osilai va tau ya pa mo tatanga telefonia mitonga pe ke tamate la via ka taria telefonia ko me ko mauinga o tare ke ko me fa fia ai ko fo ke ta meti o lere no molo o yo mo tol ko na ku mo fima mo fanongo ko mo ngai family mitonga tare va ta ni ngai me sensa ko ke te para ma pano ko ha ko lawo mo wi pe ke ta to ngai u me ta la file ngai pa ko fa fei la ya pito te ya ai tu ui ko konga la he ka ta ma ko ni pa ko fa mo pe na tol ko ta fa fiki pe poini ulagi ngai tu wa ki o mo fai mai ke pato apa ko ke mo la mo tolo ma ngai fa mo on pe aku pakuhanga no wate foi vitio ko ni ko foi tohia ni akilisi na lau ko na ave ka attention ni are pe to ta pe aku ke upa ia fa no ai pe aku ko mau pe fa no ka ngai u vitio mau inga ko ni ko hamaka tu lo to ya ko mafu ko ke lama o tu ma ke ona un fango fu ke heke ka fa hinga hena ke puri ka te au ngai u tohi mai mo finga mai ke tu yang kana tol pe aku ngai fa fe walu ki ai ko lo pe a we ka ku ko mo inga ka me ko tu ai pa ko fam ke fa fe ya te ka tu ata ma ko na ko amana ki mi hawaii ko hamala ko tama ko na ko takfatani ko hai ko ka ke no lo ga to mo mai o fanongo he live ko ni ka henga live atu me pes ko ni he ko ma o atu nga u me he ma frasio se ma de vangi video mo fra mo oni o atu pa ko mo tu ko aki pa ko fra me pango ia pito he fu totu agua e loia pe aku mo o mai e lotu o uraki tala no mai ake lotu oska pe mo fa futu ka ki loi kaka te wanga ta e foi video a fito ko ni fu fa lolo ma bito pe ko to mo pe aku mo fa no fa le ke ilongai ai ko helo mo na agrisi kaka te kai ke fa lolo ka te tu kwa te mea ko video o manani ke holo ia tu ko ngai a tari a ek pare mea honorable Samuel Agris Tohi ke tu ko ki fika no ai a pehe ka no e fa ma anga e ne to ke tu i fika a ki me ate senyal leo e ne ta fi mari e ta te na fra hoko ke lo tu la kepa o ku kai ka no ai ni pe ku kai ta pu ai ek pare mea me han to ke tu i ma fa ta to ni o foto watu ai ni fa ka aki pa me attention ya leo pano mai ke sen ko ngai video don ke ka mai ai ku ka futa mal tahi ko fa leo to ma e konga o na palani ke hua ki Australia toni fa to ko na ta o ko fuka ha e Herald na mau e foto tolo e police Australia Australian Federal Police ai ne uiga operations there o ku ia ha fe ave aki fa ba pule anga e fa to ko na tabu o tuku aki o ngawe aki anga iote ke fe ave aki ko ni mi America tonga ki tonga na to tu aki foki ko lava ko ia no ngawe aki o iote o fuka heka fa fu ke u vaka uta ko loa o fuka folau de ngai market i ta fuka lao i Australia te musiaina e konga ki mo yo ta bo osi na ia ia pehe na to tong fufu e grupo vai hia fa va pule anga asia fa le o tonga lo tu la ke pa no pere ke ne fuka pa anga e to ta Colombia o pehe ko taki o grupo fe a fa to na tapu ke folau ki tonga na fe mau e taki ko ni o pio Antonio Zuluana Comes ke fotu hane ofisi i tonga ke ne pule i ano fe ave aki e fa to na tapu o kuia ia ngai tu waki o kawe ka kai o Australia Tonga, Colombia, Peru, Afrika hihifo
Ai au ia no ngai fatungi ke i he palan man lahi pe pe foki ki ka nga au tai fai te tonu e ngai taulanga. Na whakahoko ki Herald te koni Commissioner Kevin Sigado ai au taki i he wā e ngā polisa Australia o ngā au e ke whakawhepaki ki he whaihia o whahako whakatokolahi. O hami he operations there ai ngai palparema whamaman lahi mo whakateknolosia o whakatapunga me ngai kulupu whaihia whakahapureanga. Nāne pehe, o hami hano ngawe aki e ngai kulupu whaihia me Colombia pe mo Peru ai ngai whanua hange ko ia kotonga ke hu watu ki Australia a whaitoko na tapu. Lahi pe mo te whakana pōni angi a ngai kulupu ko ni. Ne ngā ue e operations there i ana whakahu mo whakaila ka kai toko whai Australia e tau ko osi o kau ki ai pe mo tuku aki o ku iai e ngahi parani whikau aki mo hauta e ua. Kilo kalami whaitoko na tapu i te au hiwanoa pe mo kilo kalami he ni mangeau. Neonga ko as whakahu prisoni hani ihi i tonga pe mo siaina o te eki ke mau a whaitoko na tapu. Nā whakahoko ngā au e ke whakawhanongo ki hawhetu tak telefoni e ne mau ai hawhetu taki me taki o kulupu Colombia ki a lotu la kepa i tau ko osi ko kore takoni whikau aki mo awhisa eva ma Gomez. Nā whaitohi e me mipa whaalia ki ofisi o whiwholau aki i tonga o pehe ko au lotu la kepa na o pere pe moisea ki whalealea o tonga ke whakapaanga e visa a Obil Antonio Suluanga Gomez. Ko Gomez nai o singawe po pula ki ono whea ki tai whakalao o whaito o kana tapu. Ko lotu i la kepa o biai ono mawhai lahi i tong. I au kosi ua whi mahiwa na ne talitari ai ha kulupu me i whalealea o Australia pe nai whakamalo ia i he ripoti ki whalealea. Whakatatau ki he ripoti lotu i la kepa nai hounga ia ki whalealea o Australia whekau aki pe mo lau miliona i he takoni o ave mai whono Pasifiki go hini. Neonga ne te eki ki whetaulaki a lotu i la kepa pe mo Gomez. Ko ia pan. Toi o pe kone whakapapau te ne tukuanga e nofo anga pe mo Whakake lau hake ia he atensianare hopo. E te tokanga takato mai te watahani i e wātaimi e nofo ai. O ku au whakapapau ko te wataha ko ia nā gulawi ki ai i olunga o ku whaitotonu, whalalaanga pe mo tau hi lau. Whakatatau ki ngā ui ko ia e operations there e hua tua e polisi o whakatotolo o iku eni o whakailo a lotu i la kepa i e tauni. I ngā hia whikau aku mai whaitoko na tapu wai mea tau. Ka neongo ia, i au mai ki e taimini o te eki ke ilo a eni kaunga ki e palani whamaman lahi. Ko lotu i la kepa o ke whafafonga whalealea pe. Ko i kulupu Colombia ko ini, ko i kulupu whahia whakawaha pureanga i hanoua ko fuatu i tonga i he mahina e tāpal ko osi. I he palani o ngawe aki ai i he ngai kulupu whahia a ngai whanua o vai hono whaunga pe alahi mai tai whaita tonu. Hopohia no peretu i la kepa. Attention i are leo, tau moe pe eo building, hala whatawhehi, nuka alofa. Ka tahatolo whepueri, ua whetahanyuma. Amini askefu. Ua whakahoko e tohini, e whakaha e kumatu aktai whire maarie, i ho kaunga pe tai kaunga, i he hopohia no peretu i la kepa, whika aku me ngahi mea tau, me ngahi maafu, ne mau i honongo api i longolongo mo ofu, pe me ngahi tau tea na hiri whaki. Watuunga i he whamaoni na e o hake i he, pe a whakahoko, whamaulahi keiro. O whaha atu e ngahi mea o kōtokanga ki ai i lalo. O i niuloa ki. O ko oma o tāwhu ua, i wholo matolo i tai whapato hano ave e hopo anō pere tui la ke pā ke whamauanga. Ka paute ki manatui na i ai e whakailo e toko tol ke he kehe i te mtatau e kau polisi. Whikau aki mo no mau tai whakalau a ngai mea tau, ai e ko nō pere la sike, tui la kepa, pe mo tui hateiha. Ko tau ene whaa talu me e hopo anō pere la sike, pe o te eki ke whakahoko ai hopo anō pere tui hateiho. Ko haa e loa hano tai whakahoko ai mea ani. Poini ua. Nā ko hake a poini koe ni e tau whalerea ko osi o wawhata whaa, ko e uhiko tokanga e kakai ke ikai ke ata ki tua mo whakamahino e uhinga o tau tolo iei ai mo hopo anō pere tui la kepa, pe mo nō pere tui hateiho. Nā e tatau e ngahi hopo ko e ni ngahi mea lahi, ka nā e whakatawa vei e hopo alasi ke whakahoko. O ku ikai ki tai whela vei a hana whawa vei e hopo, pe moi pāloti ki whamalolo i e pare mea he pureanga ko osi. O ku amanaki ki whakahoko e hopo e taha nō pere tui hatei,
Ai o fe uma mai tau e fa ai hopo e tolu ko ia. Fa o go fe hu ia tai mi o fa hoko ia ngai hopo mau inga ko ni. Ko uhi e kun fra ha mai o ia ka nga tai to tonu ai ni. Me ani o ku kai to tonu ke fra hoko e ngai hopo ko ni e tai mta tau. Ko uhi ko na tu la tau. Ni ma o go fu mo ta fu au pito i o nga u e ko fa no la e pure anga i tai mi ko ia. Ke e tai mini o ke attention ya reo ke apo hia na pere tu la kepa. Ko uhi e anga i wakai na i kai ke mui ke le rei whakalogu fua ta whiwhiri manako tu tawa taina o me to tonu mai kakai i ono kore ha tau te au kisi i ange mai whakailoa. Nā ke whakahoka tau kapata tau ke tuku hiwha tau tea na whakahoko i e hopo anō pere lasike. Ka pauna e i kai ko haho no uinga. Ono, ko whaunga nga maheni behia ke hanga ha whaino ino lao mai ka launi, hange ko whaino ino lao mai pure hanga, aia ke attention ni ale reo lolotonga, ke ne whakahoko tonu a ano kore ha tau tea si, ke whakailoa ke whakamau e hopo ko ia. Ka pau ko hanga maheni beheni e ngai pure hanga o i kuhiri, o kui kai whi mau ke hoko ha mea beheni e pure hanga lolotonga. Ka pau o te eki ki mahino i au, ko te whakamanatu atu. Mare agris. Mau tari ui mo ataki tua ke kakai. Ka koe hopo ko e ni, o kune huru i mai, to onga o whianga ngai me ngai mea ko ia. Fitu, i ho whakahoko e mea i olunga, nā ke kaunoa whahanga tonu mo tu iwha e ngeia, tau kei, me poto o whakamau lahi keito. Ai nai ta tonu ke tukuanga ke whakahoka tau ataina, ano i rifaki e tau tea. Makatuunga i ene whakakaukau, pe kai ha e tau tea au tau, makatuunga i ngā whakamooni katoa nai o wake i whakamau anga, ai e ke tau e tau tea, mo hia nai whakahoko. Malu, o kofi e mau ke usio tau ataina, tai whiwhiri manako, e matotonu e ngāhi tutuuni e kau whakamau lolotonga, makatuunga i ngāhi whakamooni e ngāhi opa takta. Koe uhi ke mau haola au tau matotonu, o i kai a kau noa tai totonu e hani ihi tua. Hiva, i hopa no kere tui la kepa, na kerea i hele te o ke whasisi e tokanga e kakai, ke ngāwe tai totonu mu whapalataha i e hopo. Na no whataha o programa re te o, i ngai whakamon whahaha, na mau i e api o whakailoa, a ia na i whakaikai e tui la kepa ko e ni mea. Na i kai ke lawi ke ngai mea tau me ngai mahafu, na mau i e api o no pere tui la kepa i ofu. Ko e hana i kai ke lawi ai ke ngai mea tau me ngai mahafu ko ia i a programa re te o. Ko uhi ke ilo e kakai, e ngai mo ni mea kotoa. Mea ni o kui kai ke iai hana o tonu ke mo ni. Ko hai o tau se wāniti ki ai. E kakai, e ka ni ihisi. Honga fōru, o ko whakakau atu heni, a whakamooni na e tohi a whakailoa ki ono mari, lolotonga e ni ipirisone. O ku mākai e whakamooni, ko whakamooni whakahaha ei. Na e haai a ngai whakahino mahino ki ono mari, ke lako e ngai mea tau, me ngai mahafu i ono api o fūpita. Na e kau i he tohi ma whekau, ke toa e paanga i he merere pure anga. Ka taki whetu taki ki a whane, ke tala ki hoku mari ke whakaauha ai mea tau i o fūma mahafu. O ki ai ai pekenene ai lako ki tahi. Ke ki tahine, Lucy, ke alu ai ai mea koe ni moi vein wha o wharea rea, toa sirin ko ia o ave. Ko mea o ko tokanga ki ai whikau ake me Exhibit A, pena e ave ke whamau lahi keiro, lolotonga ai hopo. Ko e uhi ke kau e whamoon ko ia i ene whamau opo, pehe ki ono whakahoko ai tau tea. O ko ua ngoi ka ho whainga ke holoke ma whatukutuki ai hopo, o ku hala whamau lare, pe kau noa i a tau ataina mo tai whiwhiri manako, ai tutuni o whamau lahi o whamau anga o ene hawhio i a hopo ia. Ko ho kau noa tai mhala i e hopo ko i ni, ko e ono uhinga. O kuna tuku hifa e pele ngesi ai o ngo ofisi o whahino ino lao e pure hanga, pe me attention i are, pe kune holoki a ano whahoko whamau anga totonu i e whanua. Ko hae uhinga na i kaike ke kore ai ke holoki e tau tea, ke o ngo hopolo ua no pere lasike, ke o no pere tui la kepa. Ko i kaike ke whahoko e mea ko ia, kune whaha i mai a hau whakawhai ke hei e toko taha. E kakau ki hongo hopo, ke mo mamafa e ngai tau tea, wo pehe na whakawhai ke hei e ngai tau tea, pe ova. Na
mau e whaanga mahafu e api o no pere lasike. Whatatau ki ngahi mea tau, ngai mahafu mai mau e api o no pere tui lake pa, e nongo api e ua i longo pe moofu. Ngai mea tau e wha ma ngai mahafu, na mga tuunga mea e ngai whakailo e nima o no pere tui lake pa, ma tau te apaanga pe ngai pōpula, kai whakatolo ua. Ka pau nai halaia no pere tui lake pa o ngai pōpula e tau e ua, ko pau ke mori kotoa no ngai monu no pere. Ko anga maheni pe heni alau ke kakai o tonga, ke ikai ki whaklou ha tau tea maua paanga, o ngai pōpula. Ko ono whawheho nake o ngai tau tea no pere lasiki me no pere tui lake pa, o whaike ke lahi o pito. Fo i mahafu e taha nai mao, whata tau ke mea tau e wha o ngai mahafu. E mori kotoa e ngai monua no pere lasike. O whai ngofua peke tala e whaike ke lahi ai o ngohopo. Pe lau e ne tama e tonga kotoa ai au tutune ko nistutane, si ha tui ki ai. Ke hanga uksio, o ku kehe a lau ke kau no pere, ka kehe lau ke toinga kakai. Koe hao pehe ai. Maria Chris. E kei la koe fia la ako to sias tu pau nima, na tare e ka plete no pere tui whanau ha lau whakangana, e ngai mea tau ni mahafu. Ke holoke a tau tea ke ano mau tai whakalao a ngai mea tau me ngai mahafu. Ai ana i kai whamonu ua whakiai ai ne awhio, ke huina tokanga makehe ai ne awhio, na hoko a mo veu. Ke ngahi holoki na fuatuu, ko na holoki a tau tea ngai popula me tau e fitu ke tau e taha, ke holo e mo wapanga me panga ni maafe ke panga e tahafe, ke kam no pere. I kai ke maari e ke uluak ta atari, ne tari e kapneti a no pere tui whakano, a la whakanga whatontonu, ke lau ke ngai mea tau me maafu, ke holoke a tau tea me mawhatuki, a mau tai whakalao e ngai mea tau me mahafu, ko e hui koe hopo atu i lakepa mo tui a te iho. Ne whakahoko e whaino ino lao mai pureanga, e ka atenseni are reo, a wharei mai whawhai ke hei o ngahi holoke tau tea koe ni. Ko no whao mo hano tare a lao ma kehe koe ni, na e tau mua ke malu i atokosi. E te ai atu. Ne makato unga ngawe koe ni e kapnet ko o si, hano tokanga kina e loto e kakai, ko ke he au ko whatongia ia ko whaino ino lao pe atenseni are reo, ke whainga ki haola maale rei a kakai kotoa, o ikai ko kau no perepe. Nā ko hake e wharerea e wawhita hawha, ai fuoloa mo tai whaputopoto a hano taloi e hopo a no pere tui lakepa. O ko mana tui le lei pehe nā ulau a toi whamoa ni whahaha e i wharerea, pena e ita au pita e whailoa i au. Nā le whaangai e sea e wharerea no pere whawhanua, o pehe e ukeisi pe i kai iai hane tau kei whiunga. Ko e uhi ko e ne whangofua au ke ulau a e ne tohi ke ono mari me plisone, whamoa ni whahaha e i. Nai whi mau ho wharehi ke alo e hopo ke au. Koe haa e uhinga na e kehe ai me e hopo a no pere lasike. Ke manatu ke e tau whakataha, koe a tenseniare reo, e me whaina ino lao, sensis wha, e mo halotu palu, se ke tari pure, ma se ke tari e kabinet reo, e ofise pare mea, in sanuario e tau ni. Nā kua hake e tokanga ke tau tea a no pere tui lake pa, e te eke ke hiri whaki, u totonu ke tau mo hia na whakahoko. Na mahino ai kai ke tokanga ke mea na guake, e ke whiri ke oa te ke tō e wharehi, ko ke kore koi ke whamaula i keira, ke holoke e tau tea no pere tui lakepa, ko hono o la e toki haa mui ai. E wakai e kabineti ki he mea koe ni, pe e whakahoko hana tūtū ni au whangatuku, pe e toki whakahoko atu ki a koe e tūtū ni koe ia. O ku oto i whiwha mamawhai e tuhunga e pureanga lolotonga i he mea koe ni. O ku mau ngā ue ma e kakai, o ku e mau ngai kupwhelape i mo e mau tokanga ki anu tokani e kakai, ki o hake e tuunga o e mo ui. O ku tuunga tatau e kakai katoa o tonga, whatatau ki konistu tone, pe e ngā ue e pureanga lolo tonga ke maui e tefto i tui e tuunga tatau. O ku tuu ake e pureanga lolo tonga e tatonu, ta whiwhiri manako, matawa taina, ko e wike ata ki tua pe mo tariui ke kakai katoa. Ko pau ke tatau e ngā ue e lao ke kakai katoa o tonga, pe ai kai ha whakawhai ke ke. Ko pau ke mau whaitotonu, ata ki tua, pe tariui ko uhi he mau ngā ue ma e lelei, a mau ngā kupu whelawei. Whakaosi, e whaingata ke ngā whataha e kapneti pe o me kakai hangei ko no pere tui lake pā e kahau, ko uhi ko ne tai whalalaanga, ko malui tai whalalao na e whakahoko e kapneti ko osi kawai koe, pe mo i kai ha tuku pā e whakailoa ke kakai.
Koe whakawhai kehe mo tata tonu lahi nai hoko e hopo koe ni. Mo ki nau tolu na nau ngau ke whakahauwha no pere tui la kepa e whalerea koe ne holoki a ngeia e ofisi koe ni. Koe ngai whakamo oni ke ne whakahala ia inga no pere tui la kepa na e lahi au pito. Pe nai whakahohore ai anga hono whakahoko ai hopo. Pe moho whakahoko whatongi a. Whakamamahi, whakatuku hu. Koe hana e pehe ai. O whia mau e kakai ke nau ilo ke ngai hopo ma ngai kaweinga o kune wasia e nau te tonu. E whakahoko he pure anga lotonga a hana whatongia ke whakapapau i o kutuku atu ke kakai e whakamatala mooni e wawetaha whikau ake mga kaweinga o matu ak mauinga apito ke kakai. Whakaapa apa atu Samuela a Crispo hiwa pare mia o tonga. Hage ku toho tau loi matahe tau whanongo ki he tohi whao whanai whahi e. Pare mea gon ko mahalolo, a Crispo hiwa ku hage mau pehe e pare mea ni ngai prokalama pehe ni o omi ki tau tolu halotola. Ki tau maa halotola ki tau lawa lea mo lawa tukua ki hanga ngā hau e koi. Mo ngai ngā hau e whahau ko loto i pueanga. Palo pe ku o mahino pa totonu ke mahino ki kakai unau ke whakaanga mai ki he tatai pare mia ko malolo tapu pe moia. Koe uho eni mo mafu eni o tatai pare mia ko malolo akilis. Ko hono tau ia whaihala. Pea na whanonga koe wafe ta wha mahalo. Mau pena asper prokalama. Koe taimi whainga ta aia e whanonga taimi nei no whafe paki ilahi e tula kepa akilis pea au peo talahu iki ateia ilo te whare area. He ne tae loto koe ki hange akilisi o lau e ne tohi nai ave koe ki hono whamiri ki ave umea tau ori he itahi. Pea mue ngahi umea peko fui taimea na upuna whenga ngai akilisi pea mo tuila kepa i he hopo koe ni i he whare area pea na e kaua ia private e tuate. Wanui koe taimi koe ia koe Mr. Lao e taimi koe ia he taimi tui wakano. Koe mea kori na e oha ke ia he taimi koe tui wano. Na e ka wai pa monetia he tu ko ni lau ga akilisi mo me hanga o hake ngai u me ko ni kai ke ko fambe ku a nga ko ki mo tolu ko na e ho ha e fu posi na nga o hake ko fka o aki mo keisa o ma hoinga pe ke o hake u ki e na i kai ke ta tai na porio la o ya porio nga u na fai attention ya re he ko fatongi attention ya re ko tala ke mai pure anga ke ni malu e pure anga pe ka ga uri fa no fatongi ya ka alu tau kapoi hanga ko fai tohi kona fai pare bia alu o tau kapoi ke fa mau fa sisi tau te ka mo fa uta ke ko fu me tau na le mau na o mai me tau ko ngo fu ka vitonga malo ko ka so tia pe ngo fu ka vet mau e tu la kepa mau e tu le kapa e la kepa u me tau fai wa pe fa ka uta ke na tau ke na hopo pa mo lasike foi ma fu ta lasike foi me tau la ya bitoe pe fa u ngai u lau yai ke whakatau pe tae fuia keise ua tae fitu. Koe mea eo tau tangi ai mo tau ui ai ke tau whiri whapoto hakakai o na mui aki. Ai hala whanonga pa moe loto lahi nai whae akilisi. Ke nau teke a ririu ke whahoko. He kono mo ni, pa koe ke umā, pa koe ke urifia ki he tū. He koe kau ea haki i kulupu whatu tamaki mo ne anga e tau nofo whasoesa. E tau nofo i e pe ku khamea pango ia pe whare ake mea koe ni. Ka pau o ku mousio he nau whanki lai, ko ke hana nau kawenga na toloha, ka fo i mo oni ke whakamoni, ka koe nau oho foki, koe nau whenga i mo tau mua ke mate patoa. Ka hiri koe au nau whangutu, tangutu, mo ui i e whanua te mokalati. Ka tala mai ke tau toe foki ke moritonga. Pea moanga whakautaki ai. Ke ngai futila ko na pea ko tula kepa na sea e whare area, koe fu whatongia mama whaia. Tō hake ke nang sponsor mai fu tangata taki e tila mikrompia, ke o mai ki tonga pia tala koe fu tangata whalala anga. Ke hao ai hano ofisi senta ia whetuko e tila. Tau koe te whakaanga e ngai usi. Whatamaki koe nuko ki tonga, ka kumauinga ke ngā ue kautaki, ai ka kai koe kaupaipa. Ka aua ke nau ngatu waki ki pehe mo pe. Ke nau ngawe pe koe haa ku tau ngā ia tonga e tāu ki he tau. A ke ngai uwha tamaki koe ni. Kono uaki he kuo ki powono whai loi mono pau si iai.
kai hiri ko ia na o maloti fare area pe na uma ke toi tapu o na pe o fefe o taka o tua fua pe ku tau ke tala pe ka ka takere pe ko malo to lai ke ure a o fefe alaki hela hange e ki o mai ai fo i mamani nga i ki tau tori ono tau pe o ke toton ke ai fo i loka tau ngutu ha tau ilo a fe alaki ai pure anga pe tau hanga popo pe tau lo tau rea he ko hawe kuonga whaka osi, pea ko hawe mama, hau pea moe lotu, hau mo civilise, pea tau maa paia ngai fufonua muri, o ku taua taina tangatai. Pea ko tō mai e tū o tala. Ka pau e tare te mokalatiko e fupure anga, whakasotoma mo whakakomola. Tū, o kuke tangutu i nusilani he fufonua, au nau whakatai mari a tangata mo tangata. Sia mai ange pe e kuhange he pure anga o whakamalo i hata. Ke alo tafa, ke fefine pe tangata, tapu pe moe kau whanongo. Ua muhanga whakakui he kakai, pe a kou whakamea pango i he whaifikau kone ko pita pua. Maari e ne ngai malanga, pe a kone o mai e ngai vesi me folofola, o ufi ake ne hanga kaka, e kau mui kono ome. Pe a kua he iai, ai whanki kau whalani laini, kou sio he nau whanki i whalani laini, ua pau pe ke mahe hako hingo ai, te ufua kawatu kaki moutolo. Te mau laivi hoko he aho ke aho. O hake hai oksino mo lau ke tangata ki paremia. Oua na a mou tei whakakaukau ha taimi. Te whakakaukau ai ke kolomui. Pe te wirifi ai e ku nofo e ku whunoho ni onusira. O kuau tau ataina ka kato pea kou ilo ko mea kou tui ki ai. O whakaotua. He koe mea e kou lau ai toi tapu. Ke whakaofi ki ai ai whanonga mo e tui mo e poupou. O ikai ke mawhiri pe o tui ka fula i longutu. Ori o hao tuaki mai hamea me Facebook ha. Pe au mafuria tui ai kata. Mawhana rea pa kou whakaamu ke ongo ke kau frontline ke nolo koe na mea. O koe ka motu au ia. Hange koe lau ke no tapu koe na mea Amerika. Koe aho Valentine e parea mai ka te au. Koe ka fumea e ke upopula koe ke ave hoku mari ke Valentine. Kou osi ave hoku mari ngai tau mai koe ke Valentine. Pea koe ke mea oh ma upe seni tia. Pa koe ka fumea e ke te alu kita kai la mai. Koe ka poinia ke o lau mai ake vare lau pe e mai ake. He Facebook a mea kake, ukota more atu ke ka whanongo ko toa pe, ka pau o ku mawhana e kurea, ka kou whenga pe ke whakamahino ka ki nau tolu, ko whakauria ho mo whanki laivi, he kua mou loi, pea kua mou tala kutari he e kio, koe fu no pere ni na mou lotu mo au kai ke nau toi hoko atu e pure anga. Ku o hake fwoi keisi koe ni whakaririfu ko e ni. Pea kua osi whakamu o ni mea stereria o kuai ne kaunga mo mea. Toko mai rewa hangare he attention mea rea koe tok malo a minea skefu. Ma next toa mo a minea skefu e. Iha wiki no fofi mai bea a minea skefu ta. Hau rewa ki heni o kua osi tu maari e ia. Kana ane hange ia o kauwhaki atu i la kepa. Me fu keisi koe ni o hawa atu i la kepa. Kaikehe. O fatu ka motolu ko fremore ka pa o ku to e urea ki tua ko atunga e mawhana e rea pa ko ke uitau pe te uitau whea ki ata. E koloa pe ke whanga o atu e ngai u vitio pe he ni pa kula hapite ngai vitio ia. Na hapite ngai vitio ia ke ta ia tu ke whanau me ngai proklama akiris, proklama e kau whafufunga malolo. Ngai ko whambe ke whamaina tu ka motolu ko e tau neti e na kua osi lele i tonga mo ta talanoa pahia mo ngai family mo ginau tolu mi ai pea. Kanga koe lau koe ni ki he hopo, koe ni ki ono whakailo mea, ta wham koe ni kolere, pe lava to o lockdown ni, ka e whakangofua ke whakahoko e tau hopo, he ku tau eke pe, tau tui ta tau me kau whafonga koe ni unawanga eke whakalao koe. Nā whanau ki proklama piwen, pa kou kui ta tau amo piwen, koe nau ka whaaki, o kuna whanga whampa whafonga pe piwen nia i he ne hopo, pa kou popo wau ki ai. Popo wakai bahanga ko te whakkoe no kou ia ea mateni, semisi sika pa motonga koe unau whakailo mea, kala monua ke hopo. Pe au tau tui whakapapau ka pai mai whakamautua tonu mea, e ai ola ke he hopo. E ai ola ke he hopo, koe whai tānoa penu mea, mo kore atu ke tū, mo kore atu ke kakai koe na mwanga lo tū i koe mea, o te nau toilo ko whakailo nau tolu, he na maulapa nau tolere na tolo hori ke tong fufu hori ka whamoni. Ka pana na whakapapau ina nau hu, he whonga to tonu ki whare area, hau toi tete ai. Hakto tete ai koe molere holo ke ka whamo oni. Koe foi mea ia, koe toni ke pea kumau kei tui whapapau. E ai ola makehe, e hopo koe ni o hoko, pea koe, kada ngai ki laivi o watu.